Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Taala o namazınızlarda kabul kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutu hadisinde "Men qama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbih." Kimde kim Ramazan keçelerin, tündelerin, taravih menen, tahajjud menen, ibadat menen ötkөрө turgan bolsa, al adamdын ötkөн günөлөрүн бардыгы keçirilet дейт. İmam Bukhari çıkargan. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnna Allah tebarek ve teala farada siyam Ramazan." Allah Taala Ramazanın gündüzünde sizlerge gündüzü keçke oruza karmaganda Allah Taala buyurdu. Alemi keçinde taravih okunan sünnet namazlardı men sünnet kılıp kaldırdım. Faman samahu ve qama imanen ve ihtisaben, kimde kim gündüzü orozonu keçinde namazlardı iman menen soğuğun Kudaydan ümit kılıp ötkörө turgan bolsa, haraca min zunubihi ke yawmi waladat ummu, enesinin canı törölgöndey olup günöөлөрүнөн arılat deydi. Ramazandagı orozonu Kuday farz kıldı, keçindegi biz okup atkан taravihti Peygamber men sünnet kıldım. Uşul Allah'tın buyruğuna başlayıp gündüz oruza karmasalar, menin sünnetimde erçip keçinde taravih okusalar, Ramazandan çıkkanda yeniden canlı tuğuganday günöөлөрдөн arılıp çıkasınlar deydi. Al-Hafiz ibn Rajab degen alim aytat: "Wa'lam anna al-mu'mina yajdamu lahu fi shahr Ramazan jihadan li nafsihi." Bu kişi aytat, Ramazan ayında adam balası öz nafsisi menen iki nersenin akısında küreşiş gerek deydi. İki nersenin menen iki nersenin akısında küreşiş gerek. Al, buna oşol cihadun bin nahar ala siyam, gündüzün günü oroza karmooga özünü öz tarbiyalap oşonu menen köşe turgan bolsa, al emi keçeleri ve cihadun billahi alal qiyam, keçeleri namaz okuga özünü özü köndürsün, özünü özü bekemdesin. Faman cema'a bayna hazayni cihadayni vuffi ajruhu bi gayri hisab. Kim uşul iki nersede özün kontroldop, gündüzü orozada özün karmansa, keçinde namazda bekem bola turgan bolsa, jaratkandan erten kıyamatta soğuğun çeksiz alat deydi. Urmattуу atalar, ağalar, özgöçö keçeler. Kudayдын kudreti keçede ayttık, kançalagan jakınдар, kıyından, zalkallardan ayrıldık. Bирок Kuday bugün mümkünçülük berip meçit tolup namaz okup atkanыбыз bu çoğun bir mümkünçülük Kudayдын bergen niyamatı. Allah Taala'nın bergen niyamatların eğer esepteseler tümüne jetpeysiңер deydi. Allah bergen niyamat, jakşılıklar. Mına oşol jakşılıktın dagı bugün en çoğun jakşılığı bu. Ramazan keçelerinde bunu ötüp Allah'ın üyünde gündüz oroza, keçinde ötüp taravih menen jolup atkandыбыз. Namazda sünnet eken debesten berilүү menen turuңуздар. Oşol эле учурда мына ошол эме хушу хузу менен коркуп Kuday menen bayranышып atam деп туруп berilip turuңуздар. Majnun, Layli ve Majnun dep mına ошол Layli'ge aşık bolgon Majnun cindi namaz okup atkan insanın alına, аны cindi dep taanıyız, bирок anın kılgan жоолуктардын bardыгы awliyalar kılbagan жоолуктар. Namaz okup atkan insanın aldынан mına ошол сүйүү azabıda, Layli'ge bolgon aşıktığından mına ошол байкабастан ötüp ketет namaz okup atkan adamın астынан. Mına ошолда жанакы namaz okup atkan adam, Majnun, cindi, ne namaz okup atkan, namaz okup atsam aldımdan ötösün deydi. Sen keçirip koy bir tuğanım deydi. Layli'ge bolgon sүйүүnө berilip ketip, oşonu oylop, sen aslında ötüp atkanды байкабапмын deydi. Men bir kızga aşıktığımdan namaz okup atkanımды körбөй ötüp ketipmin deydi. Sen namazga, Kudayga bolgon aşıktığın oşol menin bir kızga bolgon sүйүүmчү bolgonda, maňa okşogondan 100 adam ötse de байкамаксың deydi. Байкабайт элең deydi. Anın sınarınday, mına oşol kenen turuңuzdardagы, janыңыздагы adamlarga bir köңүl burбастан, her kimimiz jekeçe Kuday menen bolалы. Dagı aytamın 1,5 saat. Hiç kança vakt emes. 24 saatin içinde 1,5 saat uşu jerde namaz menen inşallah oşoga bir özgöçö bir köңүl bulup turup beringиздер. Ana men daha keçe sizlerge basa belgilep ayttım. 3 günde, 4 günde hatmı kılganlar jönündө. Şaşıp namaz okup başka kılıp, namazın nemesini getirip albaylar, antkeni Kur'anday boluş gerek dep. Mına oşol arımdarыбыз aytat, Kur'an'dı bir aydan erte hatmı kılgan jakşı emes deydi. Bir aydan erte hatmı kılgan jakşı emes, antkeni anın hakkısı var deydi. Mına oşol emne şaşpastан çoza turgan çerin çozup, çozbay turgan çerin çozboston mına oşonday kılıp okuş gerek. Jana oşol эле учурда 3 günde, 4 günde бүтүрөбүz деп, arkadagı eldi dagı tajatып albaş gerek. Muaz degen Peygamber'in sahabası
Kuftanга keldi dagы imamçılıkka чыгып Bakara сүрөсүн окуду. Bakara сүрөсү бул 2,5 пара. Biz бүгүн окусак ошондо Bakaraчалык окуган болобуз. Бүгүн декенса турсак. Bakara сүрөсүнөн окуду дагы, намаз бүтүргөндөн кийин бир сахаба сразу пайгамбарга алып "Я Расулалла" деди. "Бул муазин кечке кыртбекет чыгын" деди. "Бул мен кечке кудук казып иштеймин" деди. "Бөз чарчап келсем" деди, "Бияса алаштырып кетти" деди. 2 саат имамчылыкта бет намаз окуду деди. Bu buyruğa kандай dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? "Afattan ente ya Muaz, ey Muaz sen niye adamların arasında fitne çıkarıcısın" dedi. "Buzukurluktan kaçıp duruyorsun" dedi. "O cemaat ortasında bölüp duruyorsun" dedi. "Cemile okuyaysın" dedi. Oşonduktan ne? Cemaatni men buna qarılarga öte tez emes, öte keç emes dep kontrolдөп атканым, кайра 1,5 saatты баса белгилеп атканым, арада кары картаң бар, жаш бар, оорукчан бар. Имамчылыкка чыккан адам эң аңсыз адам менен эсептешиш керек. Десолугу мыкты, өзүгө келип турган башка спортивный балдар менен эмес. Кары картаң, бели бекчеген кары картаң менен эсептешиш керек. Ошонун үчүн саждада 3 жолу Субхана Раббиял А'ла, 5 жол айтсак болот, 7 жол айтсак болот, 9 жолу, 11 жолу. Бирок имамчылыкка чыккан адам 3 жолдан ашырбасын дейт Ханафи мезхабта. Өзүнчө тахажжуд окуганда мага се дагы отура жат саждада. Бирок имамчылыкка чыкканда 3 жолдан ашпа дейт. Эмне үчүн? Аркадагы кары картаңдын бери ооруйт. Бардыгын эле өзүбүздө ойлошубуз керек. Ошоның үчүн мына намазга не аяр мамиле жасайлы. Масалла Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям масалла бин-нас фалюхаффиф. Ким жамаат менен намаз окуй турган болсо, имамчылыкка чыга турган болсо, жеңил окусын дейт. Жеңил окусын. Намазды окуганда берилип окуш керек. Ихлас менен окуш керек. Дагы канча калды экен, дагы бүгүн канча пара окуп келбиз деп имамдын не окуп аткан менин иши жок, эптеп катышып койсо болду. Эмне үчүн 5 күндө бүтөт. 5 күндөн кийин анан жүрөт. Кафе ооз ачар кылыпчы. Бүттү биз хатымга катышып койгонбуз, 1-5 күндө бүтүрүп койгонбуз деп. Бул хатмы Кур'ан мына ошол 30 күн орозого бизди байлаш үчүн. Түндөлөрдү ибадат менен өткөрүү үчүн. 5 күндө окуп коюп калган күндөрү ялы кылып жүрүш үчүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дахал ал-масjid. Мечитке кирди, файза фиhi хаблун. Кирсе мечитте бир жип турат, аркан узун тартып коюптур. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мали хазар хаб?" Бу не болгон жип деди, муну ким тартып койду деди. Жана биздин аялдар кир жайгандай жип тартып коюптур. "Я Расулалла, хаза хаблун ли Зайнаба." Kızınız Zeynep'tiki dedi. Faiza fatara taallakat. Çarşaganda şuga söyüp olat dedi. Namaz okut dedi. Talatçı kızınız namaz okuganda şu darga asıp alıp namaz okuyup dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la hulluhu. Çeşkile dedi. Kim namaz okuyduğun olsa sergek berili okusun dedi. Çarşaganlar feryakut uhtasın dedi. Otursun dedi. Keçen men aytkan sözüm jön-jönдөр эмес, ha? Кээ-бир намаздарга караганда эс алган жакшыраак дегеним мына ошол жөнү бар. Демек, урматтуу жамаат, мына ошол берилип окуйлу иншалла. Дагы жарым саат калды, 12 рекет калды, 8 рекетин бүттүк иншалла. Ошого ихлас менен туруп бериңиздер. Кече биздеги Адилет карыбызды мына ошол мен медресенин кыйындарына алып келе бердим эле, ал карыбызды бүгүн суранганына башка жака бердик дагы. Бирок ордуна мына ол кереметтүү Кур'ан мекени болгон Египеттен, Мисирден келген Харис досубуз келди. Бул жигит буякта медфактагы студент. Бирок мына ошол жанагы студент медфакта окуйт дегенде биздин медфактагы студенттер элестетпеңиз, а? Бул арабтардын медфактагы студент башкасы, бул садиктен булар Кур'ан жаттап чыккан балдар. Булар детсаттан 30 пара Кур'анды жаттап чыккан балдар. Ошондой ушул кары Кудайым буйрса бүгүн Мухаммад кары менен биргеликте анан өзүбүздүн бул Мухаммад кары бар, Бек Султан кары бар иншалла. Күнүгө ушул жерде биз менен окуйт. Азыр иншалла мына ошол досубуз, бир тууганыбыз Харис имамчылыкка чыгат. Кана, ялла кийинки 8 рекетти баштадык анда Аллах Таала ибадатта барыңыздарды